Ang trabaho sa mga pangulo, sa mga ginikanan, pari, mga managers, supervisors, mga foreman sa trabaho, atong mga government officials, ang word gyud nga ato dayong gamiton basta leader gani ka, bantay ang imong mga sakop. Magbantay kita sa atong sakop. No, ako dinhi magbantay gyud ko sa parokya, hasta sa mga parishioners. Magbantay ko sa mga tao nga gihatag nako. Bantayan. Si Kristo dili man ni pagbantay ang iyang gisulti ni Pedro, katulo niya gibalik-balik, ingon siya, atiman na ang akong mga karnero. Niya unsa may basihan pag atiman sa mga karneros Ginoo, kun nahigugma tas Ginoo. Unay gipasabot nga kung gihigugma nimong Ginoo, ang iya sang mga gihigugma atiman na. Niya kamoron nahigugma mo sa Ginoo. Kinsa dinhi ang nahigugma sa Ginoo ta sa kamot? Kamong wa mo pataas kamot mga yawanon mo. Unyag nahigugma mo sa Ginoo, giatiman ba ninyo ang iyang mga karnero? Sama ng inyong mga silingan na way balay, inyo bang gitukurag balay? Kanang mga way gikaon, inyo bang gipakaon? Abe, saman, maingon din ka, ngigagod, alkansi ta na, lakiha, yung mga standby, mga kaina, mga buangon mo na. Oy, mga karnero manas Ginoo, atiman na, ang mag-imong atimanon kadtong mga manager, kadtong mga negosyante nga naay mga sakyanan, kadtong naay balay og yuta, dili na tumoy atimanon. Ang atimanon kanang way iya, kanang way gikaon, hubo, sa panauban giuhaw, masakiton, mga nabilanggo, mga way balay, mao na sila atimanon. Niya, unsaon man pag-atiman, matod pa ni Kristo, kaniadto Pedro, ikaw maoy magbakos, niya ikay magbuot, asa ka mo adto. Pero karon imo nang idupa ang imong kamot, og mosunod ka bisan asa ka dadon, bisan pa sa lugar nga wa nimo magustuhi. Na siya. Dili na kitay magbuot, ang magbuot na nato ang ato nang giatiman. Paragod ninyong mga inahan og amahan og nanamoy anak ng bagong nataw, kinsa may magbuot sa inyong oras pagkatog og pagmata? Kinsa magbuot? Kamo o ang inyong anak? Tubag. Ang anak ko mutig-ik naghilak ini kakaadlawon, matasag ka. Ana, kinsay magbuot kanus-an nimo ipagawas imong suso? Anak. Bisan kay dinhi simbahan usahay pagawas masuso kay siging hilak ang bata. Kakita lang noong pari sa bata. Bata mo'y makitan. Na nga, ang nagbuot na nimo ang anak na. Kanus-a man ka, kinsa may magbuot kanus-a ka musayaw. Uy, musayaw ka bisag way tukar tungod sa imong anak, siging hila ka la sayaw-sayaw, gyud sayaw-sayaw. Kinsa may magbuot kanus-a ka mo kanta? Ang anak. Kay nahigugma man ka, pero wa ka mahigugma, ihuog nas bintana. Nawa, di ba? Hilom ko na. Pero di ka kahimo ana, kay nahigugma man ka, imo mang atimanon. So kanang imong giatiman, mao na nay magbuot sa imong kaugalingon. Muna din kisa may magbuot nako kanus ako mohonong pamaligyag slat. Kinsay magbuot? Ang parokya. Ang parokya. Og wa na ta dinhi project, mahurot na ni katukod ning gikinahanglan sa parokya, di na ko magpakauaw baligyag slat. Di ba?
Kauwaw ana magsigo palit na mo nya jote ra ba kay mo palit. Para karon maghapon atong halin sa DOPS 95 slots ra. Pero ato gyapon pakpakan. Palit man sila. Ato inay-hinay tigom na natay 6,185 slots sa atong kuan. Pero nindot biya unta to kun ako lang gyud pagbuton, nindot gyud unta nga inig kaugma moabot na nig 12,000 ka slots ang mahalin nga naman. Matay mga bayronon unya motukod man unta tag ato ng gidamgo nga kumbinto. Pero ako na lang sa ning gihangad sa Ginoo nya ingong Ginoo dili lagi ikay magbuot o kanus ana mahurot o kahalin. Ang magbuot ang imong giatiman nga katawhan. Ako bitaw Lord no, matuman ang imong pagbuot. Di ba? Tanawa si San Pablo diri sa atong unang pagbasa, siya day nagbuot asa siya ibutang. Ang nagdiscuss ang mga taong iyang gihigugma, sila Fisto, sila Berenice, kisa patong mga leaders siya, saan man nako si Pablo? Siya, prisuha lang ko sana. Di ba? Papris? Yun si Pablo. Priso lang sa siya. Nga naman, tungod kay ang gisunod ang Ginoo. Kinsa may nagbuot di ay pag-anhing Kristo dinhi, nahigugma na siya. Nahigugma siya sa mga tao. Kay matod pa sa John 3 chapter 16, for God so loved the world that He gave us His only Son. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, gihatag niya kanato ang iyang bugtong anak. Kinsa may nagbuot sa kinabuhi ni Kristo dinhi sa kalibutan, dili ba ang mga tao? Kanus-a siya tamparuson, kanus-a siya daygon, kanus-a siya kulatahon, asa siya patyon. Ang nagbuot ang iyang gihigugma, ang mga karnero nga iyang giatiman, mao nang gitawag siya maayong magbalantay, kay ang nagbuot siyang kinabuhi ang iyang gibantayan. Lahi man gud ta usahay ang atong gibantayan, kitay magbuot. Una kanang bata nga imong gisayaw-sayaw karon, maura sa nang bataa ang imong kusion, inigdang tanag mga 3 ka tuig or 5 ka tuig. Maura sa na mga bataa ang imong sigihag boy-boy kadagko lang na inyong kaon, mga tapulan mong dagko, mga animala mo. Ana, kay nga naman, ikaw manggoy magbuot. Muna kamo mga ginikanan, kinahanglan dili kamo maoy magbuot. Ang inyong buhaton, ang pag-atiman, mo respond mo sa gikinahanglan sa inyong mga anak. Ako sang pare, mo respond ko, mo tubag ko sa panginahanglan sa parokya o sa mga parishioners. Muna, sige tagbaligiyag slot din for the meantime nga napatay proyekto. Pero guwa na, hunongon na to. Pare atong special slot na to para sa Flores de Mayo. Wa na may Flores de Mayo. O ato na tong hunongon, magsige pa bang kung pamaligya atong MIP nga, human naman to nga event. Kanina lang DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction, nga tag 1,000 kada slot. Depende na ninyo, mutubag, panginahanglan man isimbahan. So, padayon lang yun ko. Nayan ang utanan ako, pader, dugay-dugay na maginaimong DOPS, kanus man na matapos, nako, unya nagmahurot. Tanawa, inigkahurot, diba, i-close ko ni. Isa unya, wa na slot, nako, maghimo na sad, kung naa na say panginahanglan. Pero why panginahanglan, nganong ato, manang buhaton, mo na ingong Ginoo, lain lagi magbakos nimo, ang imong giatiban. Nakaroon o tanawa, o gihigugma na nimo imong naong, kinsa may mutudlo nimo nga kiskisin ako. Ang imong kilay, siya na'y magbuot. Kolorin ako. Ang imong buhok, kay mo may imong giatiman. Liguan ako. O ang imong lawas, mo imong liguon. Kay siya may nagbuot, ikaw ay magbuot diay. Pero wa niya nimo higugmaa, ay magkampat lang na imong naong. Tanawa ra na diya ang mga tao nga wa gyud magatiman silang naong, ang buhok nagkuplit na sa buling, wa gyud masudlay niya, wa na ilis-ilis, maglakaw, magkupot pag diri kay nahus-hus na. Wa man na sila ipakialam. Ang nagbuot nila sa dangilas ang utok. Bisag asa sila palakton, kanus-a sila mukatawa, kanus-a sila muhilak, siging lakaw anang daan, So, pasabot, kanindot di ay sa mahigugma.
ang tinuod gyud ang mahigugma mahimong ulipon sa iyang gihigugma. Man ay ginig maayo ha. Ang tinuod nga nahigugma dili maoy magbuot or magdominate. Maulipon siya sa iyang gihigugma. Siya'y mag-atiman, siya'y mualagad. Idupa niya ang iyang kamot para sa iyang mga gihigugma. Una diri sa atong tubag sa Salmo, unsay tubag nato sa Salmo, ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Kaning trono pasabot ani unsa man? Symbol of authority. Throne god. Trono ba? Hain niya gibutang tuas langit. Unsa may gidahan niya dinis kalibutan? Dili trono. Unsa man? Unsa ang gidahan dinhi? Unsa may opposite sa trono? Ambot lang ninyo unsa opposite ng trono. Dili authority ang iyang gigamit dinhi, ang iyang gigamit humility, ang pagpaubos, ang paghimo siyang kaugalingon nga alagad sa tanan. Mo nang ningon siya, mianhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Kita sad nga magsunod niya, mahigugma niya, maupod na atong isulti. Lingian ang imong tupad. Gina. Ingna alagaran ti ka. Gina. Alagaran ti ka. Iguli ros inyo katong nangatog dito, katong hubog pa kaistanan o pakamata, kablita to, alagaran ti ka. Ingat siya, kutaw kape nga to, ay kontian. Inom day kape, human day, alagaran ti ka, loto, mahaw ko. Ay mo sang papamahaw, di ka magyaw-yaw, papamahaw. Yung magpamahaw, ingat day, paliti ko red horse, ay mo na sang palitan, hubog na sa naili ka, o niya. Ay nga lang yun, alagaran ti ka. Nang anak ni mo nga kaadlaw na nauli, perting sigahas mata, kagot pag yung ipon, na alagaran ti ka. Nga mo ingon na, sige ma, salamat kayo ha, paliti ko nga itong siya buwi. Ay mo din palitan, suyop na sana. Nga mo na buhaton. Yung kadi, sad padiroy, kadaot man na siya. Si Kristo, gibuhat gina niya. Ingon tamparoson ti ka. Sige, tamparos lang. Yan. Amo kang hubuan, latiguhon ti ka. Sige, latigo lang. Amo kang papasanog cross, bugal-bugalan ka na mo. Amo kang purong-purungag tunok. Sige lang. Ana. Amo kang ilansang sa cross. Sige lang. Ana. Di ba? Yan, musunod mong Kristo. Uy. Sige, ang musunod ni Kristo manindog ta.